السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، شمي مكوزو بكري الله سبحانه وتعالى أمهرني مجيشاء بساكاري كوسوز رجمنا وهنوزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم nabi we n'abasangire ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzayiza ku munsi meruka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, ma zilna nu'alliqu ala kitabina rawdat al-anwar fi sirati an-nabiy al-mukhtar. Turacyari kurebera hamwe amasomo ya sira aboneka mu gitabo rawdat al-anwar, ubustani bw'urumuri mu mibereho n'amateka y'umuhanuzi watoranyijwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twari tugeze aho Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi mwanditse igitabo agira ati tarikhu bad'i an-nubuwati wa nuzul al-wahy, amateka y'intangiriro y'ubutumwa no guhishurirwa n'Imana yabaye igihe abantu turibuka ko ku munsi w'ejo Khadija radiyallahu anha yamutwaye kwa musaza we kwa se wabo Warqatu, ajya kumubwira ibimubaho, mubwira ko ajya abona ikiremwa kitameze nk'ibindi. Warqa amubwira ko amuha inkuru nziza ko ari intumwa, mu inkuru nziza ko ari intumwa ndetse azarwanwa n'abantu be, ariko twari tutarageraho atangira guhishurirwa by'umwihariko ndetse ngo tumenye n'igihe byabereye cyanyacyo. Qala rahimahullahu ta'ala, Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala mujiri murajirati tilka hiya alqissatu bidayati an-nubuwati wa nuzul al-wahy ala an-nabiy li awwal marra. Yuni nkuru yo gutangira kubutumwa no guhishurirwa bwa mbere kw'intumwa y'Imana, Imana ihamurumisha. Ibyo bikaba byarabaye mu kwezi kwa Ramadan mw'ijoro rya Laylatul Qadri, mw'ijoro rya Laylatul Qadri cyangwa se ijoro ry'igeno. Qala Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati ukwezi kwa Ramadan niko kwamanuwemo Qur'an, muri Qur'an igice cya 2:185. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akagira ati mu by'ukuri Qur'an twayimanuye mw'ijoro rya Laylatul Qadri, Qur'ani igice cya 97:1. Ikindi nuko hadithi z'impamo zagaragaje ko ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa mbere mbere yuko umuseke utambika, mbere yuko tugera mu gihe cya al-fajr. No kubera ko nanone ibadallah ijoro ry'igeno Laylatul Qadri iboneka mu majoro 10 ya nyuma y'ibiharwe y'ukwezi kwa Ramadan, byanashimangiwe n'abanyamateka al-mu'arrikhin ko umunsi wo kuwa mbere w'ukwezi kwa Ramadan yo muri uwo mwaka yabaye ku munsi wa 21. Uwo mwaka intumwa y'Imana yishurirwamo yari ku munsi wa 21 kwa mbere mu mwaka wa 41. Intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, imaze ivutse. Iryo joro kandi rikaba rihura n'itariki ya 10 y'ukwezi kwa munani umwaka wa 610. Icyo gihe intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yari ifite imyaka 40 n'amezi 6 n'iminsi 12, tugendeye ku mboneko z'ukwezi. Ikaba ihuye n'imyaka 39 n'amezi 3 n'iminsi 22, tugendeye ku mboneko z'izuba. Bityo guhabwa ubutumwa kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabaye mu ntangiriro z'umwaka wa 40 w'amavuko y'intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha. Qala fatratul wahy thumma audatu, ibihe byo kumanuka kwa wahyu, ibihe byo guhishurirwa kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma igahagarara. Hari igihe cyabaye intumwa y'Imana irahishurirwa, nyuma biza guhagarara, turera n'impamvu byahagaze. Qala kana al-wahyu qad
فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء nyuma yuko intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha ihishuriye ubutumwa wahyu bwa mbere bwo mu buvumo bwa Hira bwabereye mu buvumo bwa Hira. ubwo buvumo twarabonye ejo buri kuri Jabalun Nur, ku musozi witwa Jabalun Nur. aka kanya byari byarahagaze nk'uko byabanje, kandi guhagarara kwamaze iminsi ibyo byatumye intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha igira igihunga n'agahinda. kuba yabonaga wahi igahagarara byayiteye igihunga, igira n'agahinda muri yo. ariko inyungu zari mu guhagarara kumanuka kwa wahyu, inyungu zari mu guhagarara kw'iyi wahi ni ukugira ngo intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha ibanze ishira ubwoba yari ifite, kuko yagize ubwoba bwinshi cyane ubwo yabonaga malaikatu Jibril. yagize ubwoba bwinshi cyane. Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kwicishirizamo igihe kugira ngo ituze, ubwoba bugabanyuke, no kugira ngo ibanze igire igihagararo cyo kwitegura kwakira nk'ibyayibayeho umunsi malaika yagarutse. kubera ko iyi Qur'an ni wahi no butumwa ntago bworoshye. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yabwise qawlan thaqila, imvugo iremereye, ntabwo bwari bworoshye kubwakira. rero Allah subhanahu wa ta'ala yagombaga kubanza gutegura intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. byatumye nanone itegerezanya amatsiko, intumwa yategerezanyije amatsiko nanone ku yindi nshuro, maze itangira kwitegura kongera guhishurirwa indi nshuro. qala wa kana sallallahu alaihi wasallam qad aada min indi Waqat ibn Nawfal. intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha icyo gihe yari ivuye kwa Warqa ibn Nawfal, isubiye mu buvumo bwa Hira kugira ngo irangize iminsi yari isigaje mu kwezi kwa Ramadan. ubwo kwezi kwa Ramadan kwari kurangiye n'ibyari byayijyanye birangiye, yasohotse mu buvumo bwa Hira, mu gitondo mu ntangiriro z'ukwezi kwa Shawwal, ukwezi kwa 10 gukurikira kwa Ramadan, yerekeza i Makka nk'uko yabigenzaga. qala sallallahu alayhi wasallam falamma istabtantu alwadi. intumwa y'Imana Imana ihamahoro n'imigisha yaravuze iti ubwo nageraga hagati mu kibaya narahamagawe. intumwa y'Imana yageraga hagati mu kibaya yarahamagawe. hanyuma intumwa y'Imana iravuga iti narebye iburyo sinagira icyo mbona, ndeba ibumoso sinagira icyo mbona, ndeba imbere sinagira icyo mbona, ndeba n'inyuma sinagira icyo mbona. nubuye umutwe wanjye ngira icyo mbona. uwo yari malaika, ni Jibril. uwo yari malaika. ni intumwa y'Imana iri kutubwira iyi qissa. yubuye amaso isa nk'ireba mu kirere, ibona malaikatu Jibril waje mu gicucu yicaye ku ntebe hagati y'ikirere n'isi. yarari mu gicucu yicaye ku ntebe hagati y'ikirere n'isi. aravuga ati yanteye ubwoba kugeza ubwo nikubise hasi. intumwa y'Imana yikubise hasi isa nk'izimiye kubera kubona iyo shusho ya malaika Jibril. ntago imitima y'abantu n'uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yiremye yihanganira kuba yabona ikitamenyereye kubona, cyane cyane iyo icyo kiremwa kiri mu buryo butangaje, umuntu adasanzwe abona cyangwa se atigeze anatekereza ko ubwo buryo bubaho. intumwa y'Imana iti nikubise hasi, maze njya kwa Khadija ari umugore wayo, ndamubwira nti munyorose muntwikire maze munsukeho amazi akonje. nuko barantwikira banansukaho amazi akonje, hanyuma hamanurwa imirongo ya Qur'ani igira iti, ni imirongo ya Qur'ani yamanuwe nyuma y'iyo twabonye ejo, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. hamanuwe indi mirongo ya Qur'ani muri suratu al-Mudaththir, aho Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati yewe uwitwikiriye haguruka uburire ibiremwa. noneho ahangaha niho Allah subhanahu wa ta'ala yaramutegetse kujya kuburira abantu kuba intumwa, niho yaramugize intumwa. yewe Muhammad, yewe uwitwikiriye haguruka uburire ibiremwa, unahikuzo nyagasani wawe, unasukure imyambaro yawe, unitarure ibigirwamana. Qur'ani igice cya 74 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 5. ibi byabaye mbere yuko itegeko ryo gukora isengesho sala rimanuka. ibi Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa y'Imana kijya kubwiriza no kuburira abantu bave mu bangikanya Imana, mbere yuko imutegeka ibigendanye no gusenga no gusari. maze wahi ikomeza kumanuka ikurikiranye. qala wa hadhihi al-ayat
هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم إيميرونغو يا قرآن نيون هانجيريو يبطمنا بغنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إيميرونغو نيون هانجيريو يبطمنا بغنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا يكو يبطمنا إنهم إيمانا كانغو سي الرسول إنهم إيمانا mugisobanuro cyayo amenye batanga baravuga ngo nu wahishuri ubutumwa agategekwa no kubutanga cyangwa se kububwiriza. Icyo nicyo gisobanuro cy'intumwa, uhishuri ubutumwa yarangiza agategekwa no kububwiriza. Intumwa y'Imana ha rero yari itegetswe kububwiriza, niho yari ibaye, ni nayo ntangiriro yo kuba ari ibaye intumwa, bitandukanye na mbere ubwo yabwirwaga ngo yige iqra soma. Hariya intumwa y'Imana yari ibaye umuhanuzi, kuko igisobanuro cy'ubuhanuzi abamenyi bavuga ko ni umuntu ubona wahi ariko ntategekwe kuyibwiriza cyangwa se kwigisha abantu. Idhan nubbi'a, intumwa y'Imana yabaye intumwa ubwo yari iziwe na Jibril, ku buryo yabaye umuhanuzi ubwo yari iziwe na Jibril ku nshuro ya mbere, iba intumwa ubwo yari iziwe na Jibril ku nshuro ya kabiri. Iyi nshuro kandi ikaba yaratinze guhishurirwa intumwa y'Imana, Imana ihamara imigisha, mu gihe kingana n'igihe wahi yari imaze itamanuka. Ikaba irimo amategeko, iyi aya n'izi n'imirongo irimo amategeko y'uburyo bubiri, ariko inagaragaza icyo ayo mategeko ashamikiyeho. Qala amma an-naw'u al-awwal fahuwa taklifuhu bil balaghi wat tahdhiri. Uburyo bwa mbere ni ugutegekwa kugeza ubutumwa no kububurira abantu, gutegekwa kugeza ubutumwa ku bantu no kuburira abantu. Ibyo biri mu ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala twabonye muri umurongo wa Qur'an rigira riti haguruka uburire ibiremwa, kubera ko ibisobanuro byaryo nibi bikurikira: burira abantu ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala nibaramuka batisubiyeho ngo bareke ibi n'ubuyobe barimo, ndetse no kugaragira ibitari Allah subhanahu wa ta'ala bukirenga, ndetse banareke kumubangikanya haba mu bumana bwe ndetse n'ibisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala, haba mu kubikora ndetse no kubyubahiriza. Wa amma an-naw'u ath-thani, naho uburyo bwa kabiri buri muri iyi mirongo ya Qur'an ni ugutegekwa kw'intumwa y'Imana, Imana ihamara n'imigisha, gushyira mu ngiro amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ubutagatifu w'ikirenga, ndetse no kuyahozaho ubwe yihereyeho intumwa y'Imana, kugira ngo intumwa y'Imana ibone ukwishimirwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, no kugira ngo intumwa y'Imana ibe urugero rwiza kubemeye Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko bimeze mu yindi mirongo ya Qur'ani isigaye. Naho ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti unahe ikuzo nyagasani wawe, unahe ikuzo nyagasani wawe, bisobanuye guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubuhambare bwe utamubangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Naho ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti unasukura imyambaro yawe. Ikigambiriwe aha ni ugusukura imyambaro n'umubiri, ni ugusukura imyambaro n'umubiri, ntabwo ari imyambaro gusa, kuko ntibikwiye kuba hari uwakuza agasingiza Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa agahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala afite umwanda, haba ku mwambaro cyangwa se ku mubiri. Wa qawluhu warrujza fahjur, naho ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala ayigira iti unitarura ibigirwamana, bisobanuye kujya kure n'impamvu zatuma ugerwaho n'uburakari n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bikaba umwumvira ureka ibyaha. Naho ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala rigira riti wala tamnun tastakthir, ntukanatange ikintu ugamije indonke, ntukanatanga ikintu ugamije indonke, bisobanuye ngo ntugakore ineza hano ku isi ushaka kwiturwa inziza kuri yo, nkuko bimeze ku bantu benshi. Abantu benshi muri kino gihe bakora ineza bagambiriye kwiturwa ibyiza kurusha ibyo bakoze. Niyo mpamvu iyo batituwe barakara ndetse bakitwara no mu bundi buryo budakwiriye, kubera ko batituwe neza bifuzaga kwiturwa. Umuntu rero agomba gukora ineza, akagira ineza abandi, atagambiriye kagomba kwiturwa, ahubwo agambiriye ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naho umurongo wa nyuma Allah yagaragajemo ibibi bizayibaho ibikorewe n'abantu bayo ubwo izaba inyuranyije nabo mu idini, ndetse n'igihe izaba iri kubahamagarira kugana Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, aho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati wali rabbika fasbir, kandi ujye wihangana kubera nyagasani wawe, insha Allah
umunsi w'ejo tuzakomeza na mutwe ugira uti al-qiyamu bid-da'wati. Tuzakomeza n'umutwe ugira uti al-qiyamu bid-da'wa, Imana ihamanubisha itangira ibigendanye n'ivugabutumwa, itangira ibigendanye